Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Umrupa Premium Meghalaya. Kinontre Bank bidan hapok kashatri jongga United Forum of Bank Unions kabelong ka kinhon jogi khandaitli ki Bank Unions kabmi khmat ki pralak ngot kinontre jonggi bank kala khot pelong daga jingi khi kaba arsngi kaban salong ha ka pusau trek pada ka pusan trek ulber altar pausan u deputy general secretary jongga SBI OA Shillong u Devadip Dasgupta Kinthopru yu convener jongga UFBU Meghalaya State uba Wandrap Lang Mauro convener Puru Secretary jongga AIBOC Meghalaya State Davis Lingdo hagaji kan mikla thai ko boy kliat ho bagaji pinlong yakan gaji khi ka basngi long halo ka nongrem ban pins khamno ek kam jong kinong tre ba shipor ban pin tre kam ek sngi tre ka basan sngi hakshi tayo habro ki bang ba kwi de ki matching dawa new tariq private arja sam United Forum Bank Union all the way in India, they have decided to go on educational program. Jadi key program, kita kalai tadi ki programs kita lalu new tariq ufat, kita put adu strike bagi laibo abu absau tariq, but absau tariq very much. The kasau tariq ufat kadang kau demonstration ni kamla boleh nomor because of the kadang election apa Italia. Nanti kadang ke poster campaign tu kan new tariq ufat. Tu wilayah ya syashat atau berjob atau sehawai ke evening time demonstration room atau atboy tadi tu fed ya ketar ni kamla biar cepat nama because again of the code of conduct of elections then san yo social media campaign ketar para long berjob how apply tadi tu fed kata next kawan ke batch wearing keba all the members jungi di branch state jungi ngila wilayah berhenti mengendeng atau batch how apply tadi to drive a film. The kampungsan tu begini yo light rin March kerana dharna before Parliament. Comrade jungi ba anu napo ibok yo simbenta but ki members jungi ki election for Delhi. So there was a successful dharna for Delhi on the 3rd of March. Then ngiyo balik we demonstration mengkene apo Shillong branch main branch kedai apo new trick driver line March itu kalau mau job pun ki members. And so kawai ko demonstration ka ba ni le pa nanti hapo jan opposite jong kanip ko ketika regional office jong ka Shillong Control SBI hang tu ba sispa ko kibri kewan mangkene mata ka sipat pan India kadon ka press conference at Osset headquarters kibun ki mat ki dawa kata mat juni ibu ba kampungsan ne de ka bangin yo recruitment kampun bat ka 5D banking de ban kan kambana kita IT kene ai ba Davis Lingdo ide regional convener jongka UFBU jongka state jungi pat bu general secretary jongka ibok bangia dawa muni gadai ba kumbalong kibi ki government office bangi ro ngin yo ta 5 days banking ya ka bamenta ni train adu sungi nongkong do sungi sejan ta sungi setia like no tangka sungi sejan ka ba ba sungi sejan ka sa pengipat pan ma kini nong 5 days banking terus mentakan pedang mi isi kamtam bagi hati sor lagi di cakap di nombak bahe ibun gibri mentai kelasang yang penongkam di kini digital banking ibun milala pachip syaka digital banking kini gibri abang jungiro yo kata rajing sisni penginyo por penginyo ini donlang bagi ba him basan jungi bagi kun kini minyo ada kampe di ha uni upenai Ang Muslim baladep kalau dun kecing hati apa yang jom Europe bat ke IB Indian Bank Association ke badai ke seng jom broki naliang jom bank ni ngilong muta ba kiba naliang jom bank ki don ko ke seng bagi ke IB naliang jom association ni don ke Europe ke kalau dun kecing hati kecing sunto jumut ba maki kin recommend ni kata 5 days banking andai ka jingbet abaput pada kan apa ai ka sokam kawan mana pindah under the Department of Financial Service DFS ya tu mentah kata ni patyo di kata ya di mana halor kata pat kidon segiwi-giwi di jingdawa jungi kalong ba ka gratuity ka sarkar pedeng kalapan ki itu ka gratuity ba abo beriu songtai uyo ka gratuity kalong kum ka jing ai naliang jong ka nuga office berfitri mafi kertas nem lai bos nem lai sans nem kita teri bat ni di kumpan
bantu i kata jing sungu kata jing sungu kemen ai dah kui kata kikot kan gratuity ki central government kiwi government kilayo department kilayo sanlak gratuity ni abang yang yo arlak yang demand ba bagi penkiu kata gratuity maka aku suka aku sanlak kalau kata ni don su sakiwi ki demand ki ba nya pan ni galong ba ka DFS ka Department of Financial Services kamdi ban tuklar than tak ciptanya ba because bank daladi ki langsung tu management juga bank langsung tu pun dengan penyanyi kan di kamdi bahkan tuklar kalau don dia kata ibatan nun sepen batai ba andre ke ibangnya kwa ban ong biang kadai ba kani ke jingya ki jungi kamdi namun ta ki nong tre jungi bank ke jing dawa jungi kadai ba lam chakri ba ki ba ladang iyo ki brio kampun ha branch tre ke jing chakri ba ha ada niyo iko 5 days banking niro gin kam sotunat ya ka banyak trade niya duna kata depression kata mental health mental stress kata mental health jungi kan kama ya bukut kata ro kan yara pe kata jing tri kam jung di kata kade mentasi na kani ngakwa ban tip spi ba minya don sakoi ka rally ba minya bu namtip ka rally ni pa dia keren pat ka state government ka point trek ni ya ninya dawa bala ada kisah kena polisi ini banginya ya koi karali ada ka sarkar jala ka sha ini yang penyai koi karali la ka kapsha good no haka sab la person tering ni don ka strike arsun hakini ke strike pade ngin sha to lo ya sun yang ni ro ka dei ka ba no mo re ni ya sultana bala da pati kata ka tulok jumi arsun ro kam lele andre hakini ki arsun pat la da ka sarkar ka sutu kata jing dawa jumi ka jing ka sutu kata ka kanongren mengiyeng mengiyeng nam ta ba ni nam ta beri indai tam ta beri ta tadi kini chindawa kamdi nam ta pisa kado ka usan kana biji menit la ka strike kata mot ki nong tre ban ki nong jawan khoi pen no ki branch ni provide ki kham provide ki ban rekat bat katu kan ki private bank lo ki di bayar solang ba ka year view mo ki don ki private bank lo ki bayar solang ba ni provide ni ya khangi ki branch kanong don banu bajing ya pisa ku ATM lo Lars ni di bank Brosh India di bank Sokar atau bank di private bank ini hambat Brosh India di branch ni ham dan don ke jingnya tep sapo ATM kawannya kan dia tadi internet banking digital banking kata apa kapsa pengilada tep pa hadu ka mulai dari kapadang ni aku ATM padang ni dalam pun dia kata kan don cuba juga nah ini suatu bagi pebar di kam kendak na terang yang penting lupa bungindang kata strike kira dia kaya apa katalah dia punya selupai bisa tak ada bala kata dia strike asli nak saya dah tahu jemin terus dia kita apa why you staff jungi nada pishim average yang provide kita why you staff jungi wahapan syakriya arajar mut kibriyo andai why unom tre jong private bank pade usyakri tangika Itulah maksud Shanu kami. Natrau kipun diberi surat minta bagi lech ki private bank, neki bank Shimet. Shiki bank Shimet pada ubri bahas pa bodoh kisah apa ni. Nih ada minta kerijungi ki buni nam dek diberi ki pada beria ki beri bodoh. Makibat kena yang mendik beli account. Kau apa ki bank Shimet kata don kata apa? Kau beli account beri ki ribu kata aja ni kata lah minimum. Ubri bodoh kosong nak. Dia mentau ni, wan segi bank sarkar hantar umlah beniyo pak kata jing sekri beri apa? Itu baterai apa bank sarkar umlah pun kam lepas. Arajar mut gue beri apa sekri. Tahu bujuk ju beri beduk besok unlit nasional segi bank Shimet private bank syatar umlah beli kot kata kaspa yo beli account itu kinum syata beli account itu. Hantu pat kiwan kini ki non banking financial institution kini ki banking institution ki bamde ki plan andre ki baret baria ki bala banai ram kini pat ki le gumno kar ko mai ram juki ka khamsok bani ki ban andre kasut ka hewa ki brio bodok bosok apa udon kam pisa shubu udon kam ram kin nuksa shubu goi nong rap ne goi nong di joram ni aro surok nong bu dukan baret baria udon kam ram wan chi ki bank sarkar yo nabun kita segi bank private unum yo hapan sim ni gini ki
non banking financial institutions makipat kile mak kecot yu sud ko sud jugi ka poi ki 5% 4% 3% ndai umpan se wo happy ban ship di nang ni ka daw ka ni kwa ka sarkar gari ba ban ni gini ki bank sarkar ba la ban shakri ba ki bata kami ni ui daw kami kwa mi ka long ba kami la ban shakri ba ki pai ba pada lada rakat mati haba piwan shapo bank jungi pidi customer jo ka bank kanu ka bank sarkar haba piwan pidi benyo ka tu ga jing shakri nangi Henry jaj bangi duna staff nimla ban ai bi tu jing shakri ku magi ban ai ke ya pi ku mo customer ku pai ba ra ta nalor kata katram ni ismi kita ki samla jungi ki bang otam unemployed youth kadang kiu ki bank sarkar ki dei ki wi jaka ba ki bro ki laban yo tam te haba ka sarkar bale bangi ni de po jama sarkar apakah sarkar kam thum kam ki bat mai company ki post bat mai ka tangmot ni khangla ki somla jong ni gari ro bu yo ka ta ka pen stom shui ki unemployment ka kiu ha ju ko por manta ka bank pade ka sang no kham tam ni ki substaff bo ki group D pion ni ki cleaner ki mencho po bank ni shedon manta pot ki la sang ya shu manta kim ju don jungthong kam shu nam ta ki ni ki pion ba ki cleaner Jaka jo mata pat kile gumlu ki IT ya goe ka company makan pha ki bri jo ki biloko ki temporary staff outsource staff ka jing siu guduna tu khna bawon join kumu outsource staff yo trai khana raja sama aja ku shlong hendre lada uju khna yo ta ka kam ka bolong permanent ha bai marsan staff ro yo ko balai po election aja kita tambut film bale venue menta muncul orang tesko karar jar aja mengiya dia andre haba pim thongka mi gini pim aila di gini gi samla ro gini yo to ulawan join menta ko outsource staff at sa options nem ju ulali join yi company na company ki la pa siki bank bon one trade ko kan japion tingi yo mi pen trade ni ko mo pion uyo ji fiu beret ula trade ni sansem rules nem ula po ula doni pigi khundai lai posnem ula long overreach Langsung kena apply kam. Silang biong ba, nimdon kam kita substaff atau band datang nimdon. Ka sarkar ko ba nimdon show ini ke substaff ni kini group D post ba. Nimdon kam gumita ke group D stop apa band. Hajo ko por pare pikho de ki gum dia outsource. Te kata gum di kam ba pidon kam. Lada shisha nimdon kam itu ke group D staff da nimdon kita ki outsource staff. Ane ba pidon ki group D staff ka kado persya ba Don kami tadi pun, apa pim thungkam, di khangla itu samla jungari, mungkin Nanti bertini kita outsource staff pada kadang seboi ke jimba, maki apa ki wat ki bank jungi, ni ki ngap penteri ku staff junga bank. Temu tiap lot kalau kom terikam junga bank, hamnu kalau undang ke jingtuna kalau kom terikam, bahadi nampur lah dah kuat benda kan undang kam fraud boh, kata kalau punya. Nilapun ki jingjia. Pun ki bank, kini ki outsource staff ki lawan driver ni, ki latih berplan mangasni kapisa kami unta, ubri ubu drawer ranta, ki check ni transfer unta, latih ber berkom terikam bank lada, wah balik kan unu kam bosniu, kasuk, balik ubri berteri lam berni, umri permanent staff jungi andre yu ni berteri bekum ubri jo kabangi, ni shania, ting ketu jing shania, kayak lam sih sini. Nah terau pemain kedai bangi, wah pen nyadawas sarkar kedai pan. Kim thungkam khamtam ya ini ki critical bagi substance beli bangi mentang itu nama